Turabaramukije inshuti bakunzi bacu mukomeje kudutega yombi aho muri mu bice bitandukanye. Turabaramukije tubifuriza igitondo cyiza, tubifuriza kuzindukana amahoro n'imigisha bya Nyagasani mu mirimo mukora itandukanye ya buri munsi. Twongeye kuzinduka dusuhuza abavandimwe bacu badukurikiye bari ku butaka bw'u Burundi, dusuhuza abavandimwe bacu badukurikiye bari ku butaka bwa Uganda, abadukurikiye muri Tanzania, abadukurikiye muri Kenya, Abanyarwanda, inshuti z'akadasohoka zacu mwese aho muri mu bice bitandukanye. Turabashuhuje, turi mu gitondo cyo kuri uyu wa kabiri itariki 8 z'ukwezi kwa karindwi umwaka w'ibihumbi 2025. Ni igitondo tuzindukanyemo amakuru menshi, ni igitondo tuzindukanyemo update n'amakuru tugiye guhera ku mirwano karabutaka, imirwano rukokoma maze iminsi mbabwira ko ingabo za Congo FARDC, Abarundi, Sadeke, Abazarendo barimo gutegura imeruka ikomeye cyane ku barwanyi ba M23. Iki gitondo muri teritwari ya Warikare ingabo za Congo FARDC zinyanyagije ikiswe ibisasu karabutaka, zinyanyagije ibisasu biremereye ku birindiro bya M23. Nkumanukaniye amakuru yose akomeje kuvugwa kuri iyi mirwano, ni nako kandi ndibuze kugaruka ku mayeri, ku manyanga akomeye cyane yateguwe na Perezida Felix Antoine Tshisekedi yebabawe M23. Nititonda ibintu bigiye kuyibaho na amateka akomeye cyane. 2013 2012 igiye kwisubiramo umuvuduko ingabo za Congo FARDC zamaze kuzana, umuvuduko ingabo z'Abarundi zamaze kuzana ni umuvuduko udasanzwe. Ni nako kandi abacanshuro baturutse muri Colombia bamaze kugezwa mu bice bitandukanye, bamaze kwerekwa imisozi itandukanye. Intego ibazanye ni ukwisubiza umujyi wa Bukavu, ni ukwisubiza umujyi wa Goma. Agahuru k'imbwa kagiye gushya, iryavuzwe rigiye gutaha. Nkumanukaniye amakuru yose, wowe icyo ngusaba ni uguca bugufi ugatera agatebe ukantega amatwi, ubundi amakuru yose nkayakugezaho 5 kuri 5 nk'uko nabibasezeranyije. Aha niho honyine ugomba gukura ukuri kw'amakuru yose akomeje kuvugwa muri aka karere k'ibiyaga bigari. Noneho muri teritwari ya Warikare mu mujyi wa Pinga habereye kurasana gukomeye cyane. Ibintu byahindutse guturuka ku cyumweru ku itariki 6. Imirwano yadutse mu bice bitandukanye, imirwano ikomeye cyane yumvikanye ku musozi wa Fungura. Uyu ni umusozi uteganye n'umusozi wa Katobo uherereye muri grupama ya Kasimba, ni muri teritwari ya Warikare. Amakuru aturuka muri aka gace avuga ko imirwano yatangiye nimugoroba ubwo ingabo za Congo FARDC zanyanyagizaga ikiswe ibikompora, zanyanyagizaga ikiswe ibisasu biremereye. Amakuru nifitiye nuko urusaku rw'intwaro ziremereye rwumvikanye kugeza kuwa mbere no mu gitondo cyo kuri uyu wa kabiri. Abaturage batuye ahitwa Ikatobo, abaturage batuye ahitwa Imera, n'abaturage batuye mu gace bita Bakanigi barimo barahunga batazi naho barimo kwerekeza. Amakuru kandi menshi yanditswe n'ibinyamakuru bitandukanye nuko kugeza ubu ngubu umusozi wa Fungura uri mu bice bigenzurwa n'ingabo za Congo FARDC. Umubare w'abasirikare baguye muri aka gace nturashyirwa ahagaragara, nturamenyekana. Gusa amakuru umwe avuga ko ibintu bikomeje kuba bibi muri aka karere, imirwano ikomeje kurushaho kubica bigacika. Intambara irimo iraberamo ahangaha ari intambara ikomeye cyane. Intambara igiye kubera ahangaha ni intambara rukokoma. Ubu noneho abarwanyi ba M23 akabo kashobotse. M23 nititonda mwabantu mwe ibigiye kuyibaho na amateka akomeye cyane. Perezida Felix Antoine Tshisekedi ni umuhanga. Ikintu amaze igihe ategura ibiganiro, yaramaze iminsi yoherezayo minisitiri w'ububanyi n'amahanga. Ibyo yari arimo gutegura byamaze kugaragara magingo aya ngaya. FARDC
imaze iminsi ifashe abasirikare 600, ifata abasirikare 7,000 ibohereza mu bice bitandukanye. Murabizi ko babacanshuro baturutse muri Colombia bamaze kugezwa mu bice bitandukanye, bamaze gutera amatako ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Aba bacanshuro bazi kurwanira mu mashyamba, ni nayo mpamvu leta ya Kinshasa yabazanye kugira ngo bafashe ingabo za Kongo FARDC kwisubiza umujyi wa Goma, kwisubiza umujyi wa Bukavu umaze igihe kirekire ugenzurwa n'abarwanyi ba M23. Leta ya Kinshasa yitabaje aba bacanshuro nyuma yuko imaze iminsi ikorana n'abacanshuro baturutse ku butaka bw'Uburusiya, imaze iminsi ikorana n'abacanshuro baturutse muri Turukiya, ariko ubu noneho abasirikare yazanye baturutse muri teritwari ya Kora, hano ni muri Colombia, bamaze kugera ku butaka bwa Kongo. Baje biyemeje gupfa no gukira, biyemeje kwisubiza ibice bitandukanye bigenzurwa n'igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Abasenga musenge, abaturage bari ku butaka bwa Kongo, ibigiye kuba ni amateka akomeye cyane, kuko ibirimo kugaragara magingo aya ngaya biragaragaza ko iyi ntambara itazigera ihagarara, biragaragaza ko iyi ntambara igiye noneho gutangira bundi bushyashya, kuko amakuru arimo araturuka hirya no hino. Hashize iminsi igera kuri 3 hari inama ikomeye cyane, umugaba mukuru w'ingabo z'u Burundi General Primo Niyomugabo ari mu biganiro na General Julius Mwibanja w'ingabo za Kongo FARDC. Aba bagaba bombi barimo baraganira kugira ngo bashakishe ikintu cyose bakoresha bisubize ibice bitandukanye. Amakuru natahuye mu biganiro by'aba bombi nuko ubu ngubu ingabo za Kongo FARDC zigiye kuzajya zigaba ibitero, abacanshuro bagakoresha drone, bagakoresha amamisire, bakanyanyagiza ikiswe amakompora, bakanyanyagiza ikiswe ibisasu biremereye. Amakuru kandi aturuka ku kibuga cy'imirwano nuko ubu ngubu ahitwa Ikisangani niho hamaze kurundwa drone zo mu bwoko bwa CH4 n'izindi z'u Burundi zo mu bwoko bwa Apache. Igitero gikaze kirashaka gutangira muri teritwari ya Walikale kugira ngo babone uko bafata umujyi wa Goma, bave muri Walikale berekeza ahitwa Uvira, batangize imirwano ikomeye cyane mu mujyi wa Bukavu kugira ngo birukane inyeshyamba za M23. Nyamara izi nyeshyamba za M23 barategura ibitero byo kuzirukana. Hashize iminsi zirimo kugenda zizana abambasaderi bashyashya mu bice bitandukanye kugira ngo babone abayoboke. Nyamara nubwo bimeze gutyo, Tshisekedi yateguye abasirikare 6,000 bagomba kwisubiza umujyi wa Goma. Amakuru aturuka mu gisirikare cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo aravuga ko leta y'iki gihugu yamaze gutegura abasirikare babarirwa mu 60,000 ngo bayifashe kwisubiza imijyi irimo Goma. Umujyi wa Bukavu imaze amezi hafi 6 igenzurwa na M23. Kinshasa ikomeje gutegura izi ngabo zirimo iz'abarundi ku bwinshi ndetse n'imbunda ziremereye, nyuma y'iminsi mbarwa isinyanye amasezerano y'amahoro n'u Rwanda. Ihuriro rya Alliance Forever Congo ribarizwamo umutwe wa M23 riheruka kwamagana iriya gahunda leta ya RDC yise ubugizi bwa nabi bugamije gushyira mu kaga abaturage n'abasivile. Umuvugizi wa M23 mu ishami rya politike Lawrence Kanyuka mu itangazo yashyize ahagaragara yemeje ko gahunda ikomeje ari ukurunda ingabo mu birindiro bitandukanye, ari ugusatira abaturage, ari ukurinda, ari ugushinga ibitwaro mu bice bitandukanye. Nubwo Kinshasa itaratangaza ku mugaragaro umubare w'ingabo yamaze kohereza mu bice bitandukanye, amakuru aturuka mu gisirikare cyayo avuga ko hari abasirikare benshi bo mu bwoko bw'abahibu bamaze gutegurwa kugira ngo batangize intambara ikomeye cyane kuri M23. Abayobozi bo ku ruhande rwa leta bavuga ko
gutegura ziriya ngabo bikenewe mu rwego rwo kwisubiza imijyi irimo Goma, Bukavu ndetse n'utundi duce M23 igenzura guturuka mu mpera za 2021. Kuri ubu ngubu muri RDC hari ubwoba bw'uko imirwano ishobora kubura mu gihe hashize icyumweru kimwe leta ya Kongo n'u Rwanda bisinye amasezerano y'amahoro. Ni amasezerano kandi ateganya ko Kinshasa igomba kujya ku meza y'ibiganiro na M23 bwangu mu rwego rwo gushyira iherezo ku makimbirane ari ku butaka bwa Kongo. Icyokora impungenge z'uko ariya masezerano atazashyirwa mu bikorwa nizo zikomeje kwiyongera umunsi ku munsi. Perezida Paul Kagame aheruka gutangaza ko u Rwanda rwiteguye kubahiriza ibyo rwemeye, gusa ateguza ko mu gihe urundi ruhande rurebwa n'aya masezerano rwazana amayeri rukanashaka gusubiza ikibazo inyuma, u Rwanda rwiteguye gukomeza gukora icyo rwiyemeje, rwiteguye gukomeza kugumishaho ingamba z'ubwirinzi. Yanagize ati gusa twe dufite gahunda, turi abanyakuri, turateganya gushyira imbere ibikorwa by'amasezerano twasinye, ariko uruhande rundi bireba niruramuka rutagaragaje icyo rwifuza gukora, twe twiteguye gukomeza kurwana kandi twiteguye gukomeza gukoresha ibishoboka byose kugira ngo iyi ntambara turwana tuyitsinde. Twiteguye gukomeza gukoresha ibishoboka byose kugira ngo ikibazo cy'umutekano muke kiri ku butaka bwa Kongo gikemuke biciye mu nzira za diplomasi.